Di parlok barok kani kade ke voting result jong ki contestant barok jong ki India Batch Season 4 hakani ke episode baladep jong kani ke tiyo. Mentang ini page menu ba yok buntam ka wot menu barit tam ka wot ini page ustif jera uyok kan wot uhos uyok kan wot unaction uyok kan wot. Pad unipu uyok kan wot wala ulong ubarit wot tam hakini ki tiyo ke baladep ru henry menta ke tiyo ngin page pad kan uyok wot. Kabawan haka nambar ke bandriu de ke isani bakar sadawi ki yo hado 100% ka wot haka ne katiyo. Bawan haka nambar ke basan de ke akina bat subernil kiniru ki yo hado 40% ka wot haka ne katiyo. Kibawan haka nambar ke basau de unaksyon bat wipul unaksyon ru haka ne katiyo ula sedang ban kiu ki pajba ki sedang ban wot yau kumta yo hado 40% ka wot haka ne katiyo. Bawan haka nambar ka balai de uhos pat pratik uhos ru kat nangmi gisngi kat nangjan ka final le kata unang ai ke cispa persen yang ulang ai ki best performance pat hakani kitiyo uyo haduk 100% ka won. Bawan pat haka nambar ka baar de unipo bat kawartika wala unipo hakine kitiyo ki baladep udon hakatup jong ki barit wot tam hendro hakane kitiyo pat uyo bun bha ki wot ki pajba nong kasan yu ki wot yu pat uliyo haduk 40% ka wot. Bawan pat haka nambar ke banakong de ustif jarwa bat raktim tagoria. Kumbap hi osngu hakini kitiyo ke baladep la pempena ba ustif de uhaya swot na barok contestant henry menta kitiyo ru ustif uhaya swot uyo hado 40% ka wot.